Miarso kramo sandikeni pengelola COVID-19 ring Bali, Raina Anggara tanggal 11 sani sampun lintang, mewali mawawah. Kewantenan ipun langkungan satu diri. Ini kramo padem talar kekantenang mawawah, Raina dibi kewantenan ipun kantos dasaan diri. Raris pasien kena talar kauningin nincap, nanging nenten langkungin pasien anyar. Manut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wenten 100 nanggusiki kasus baru. Dados nyane kumulatif kasus sane ketampenin Bali kantos langkungan setiman tali diri. Asapunika taler pawawahan pasien padem wenten 11 diri. Dados nyane kumulatif pasien padem kantos siu sama selai diri, luire siu sama sekali dase saking WNI miwah 5 diri WNA. Indek pasien kenak taler kekantenang mawawah sia dase 4 diri, dados nyane kumulatif pasien kenak kantos mangkin wenten lingkungan petang dase tali diri. Raris kewentenan kasus aktif sane kantun kerawat wiadin ngelaksanayang karantina, wenten siu 1 siang welas diri. Ipun kerawat ring 17 RS tur mekarantina ring Bapelkesmas, UPT Nyitdah Wisma Bima miwah BPK Pering, Diah Dewi Bali Pos Nguning.